Omumakuru gita gacencuira ganyemwe bazyo tukorekera abantu 14 abaferiro muri Butando aharuguto nyigendwa orwa Fort Portal kuza Kampala mu district ya Chenjejo rero abandi bantu 22 bo batungira obutabwa mani tukorekere ko abatungira obutobo babandize kutwarwa ahirwa rya Chenjejo nuko bwanyuma bakongerwayo aharubuhinga omuri Fort Portal erizoba Sauron Koba orumukuru wirwa reri yatumanyisa ku Butando nizeyongera yitu hano atutunga abarwaire abanyakwijana tujanza bari bataha twakwesera OPD tutunga abarwaire 13 rusanjwe astonabana abo bakaba ukwezi kwa 11 deni abarwaire abanyakwijana bakajanja tukaherutabo tukabajanja baraho mbere tuina maternity abakazi bakuzara mbere tuina abarwaire abandi babukiro abajanja mu mbere tuina abana abajanja tukaherutabo tukatunga abana tukatunga abarwaire bakwinganinganya kumibena kinana na basatu nobuza Butando nizeyongera ahanguto ya Kampala kuza Fort Portal nkoba nagera ngwirwa reri tergine mwanya ogwo kujanjabira mwabo abaruko babatungereza Butando irwa reri nerutunga abarwire abarukurenga 10 burukwezi ekiyayongera kagera ngo abarwire ababurijo nibafunda omuzawode zabo ikisika ikinyakwetonga ile cyonka ikitwakubira tulindira mbano abantu abanyakutungira ubuhuta harugudu so abantu banukira kubatekayo beterana hamwe n'abantu abanyakubira urwego bunyi abanyakubira umusuiza ani umusuiza ndiye kariyamu so umusuiza w'iki cyakubira kirungi abantu banukurora mu tubateraneza betu tubateraneza habo bufunda Weger Baturubi hayo or chairman wentebe ya katano ahabwa district ya Chenjejo na yenda nguza motoke zirukufera hamhanda zikareta Butando zitungirwe omubazi motoke bya harugud hati nkakinu kabaza na polisi bangambira tebayina motoke nkoto ezikusobora ezitweta breakdown isobora kusikebyo kusikarole zinu ezikwazinjira mu bintu hati ni saba Ministry of Works yetuyambe tutereho buli ha region tutungeho motoka zinu za breakdown nkoto na police station yetu hano na tutungeho motoka nkoto ezobora kusikaho bino byo motoka kufera hati nkeno kafuera bisatu baitu tukaba tubuzirwe grade and lift and breakdown eyosobora kurora neziha gasha kwa Daniel Bingana.